Aduh. Kamarana ieu batur. Aduh. Apa nek ngaronda? Bocah pada maringan ngendi iki? Jere kon pada ronda, tiwas ronda mangkat sepi orang ana menungsan. Bocah gemblung. Mereka iki tinggal bali bae lah. Hah? Bali lah. Bali bae lah. Tah, malah sandale maringan ngendi? Kicengan apa kan lah? Sepel. Aduh, alah. Ih geuning awas saha geuning. Kamarana si Iwan kemana sih? Aduh. Aduh. Mana sieun teh kieu? Aduh. Wan. Aduh. Mana si Iwan? Kemana? Iya. Aduh, rek balik deui saha aduh. Aduh, alah. Kemana si Iwan? Aduh, sepi euy. Iki sieun wae. Aduh, mana balik dia atuh aing. Oh, mau sieun banget. Iya, gelas kopinya kopina kan. Ya aya organ eta. Tapi jelema ieu areueuh di acan euy. Aduh, mana proyek beujeul. Aduh, aing kareueung euy. Wan. Set ka mana jelema kesapi banget sih. Aduh, beujeul aing sorangan bae di dieu. Astagfirullahaladzim. Aduh, pahit. Astagfirullahaladzim. Aduh. Alah si Ajik. Aing keluar sieun. Nyabarina. Si aing sieunan wae. Aduh, alah. Aduh, alah si Ajik teh sia mengalir was wae euy. Sia kunaon sih, Pi? Rawas sia tuh dah, ngalos aing sia. Nyabarina sia sorangan ae. Sia teh di mana sia? Aing tos modal. Mulus ya. Aduh, si aing naon tadi? Kunaon sih? Aduh, Mulus soalnya. pakai mules dihanan. Ban. Anjing kepikiran lain berang ya. Kepikiran naon sih? Sia nyawa teh. Aduh. Anu orang itu teh ya. Mulai diceritakan lah. Mana malam Jumat kieu? Eta kuat gartihan wan tabrakan. Eta bisa gitu Pak, aduh ya Allah. Enggak sah. Serem Bi. Ayo serem ya. Duh. Apa ini carry ya? Jan. Monyok malah bilah Jan. Solusi teh. Bukan anu. Naon sih ya? Siang ada gitu dah. Suara. Wan. Ih. Naon sih? Siang ada suara tuh sia. Suara beteng aing meureun ieu mah. Ah, si Ajik mah. Eta teh. Sia suara tah. Naon sih si Bang? Naon sih nya, Pi? Aduh, Wan. Aduh.
Ada rahasia, aduh. Bener ya, Pi. Aduh. Kumawan Iwan. Aduh. Mana bang duaan orang iya. Kabur dah. Aduh, mana? Astagfirullah, bocah. Iya, Sugan. Jurik nih. Ya Allah. Jurik, apa sih jurik? Bocah sih kena ngapa, kesambet apa? Mau mangan apa jane? Wan, juriknya hebat bahasa Jawa, euy. Ya, Jurik Jawa, Sugan. Mau salah nu modar Jawa. anu kepriwe iki, bocah kepriwe? Nemu HP nyong apa ora? Bocah jane, anu kepriwe? Lah. Mas Wono. Kirain teh sampah. Siapa? Ya, bocah ngapa sih jane? Lah wong nyong HP-ne keri, bukan nang kene malah pada betigasan. Halawan, aing masalah upload jelema ieu ge. Mau nyambung. Sarua, Pi. Petigasan, mati sekalian. Aduh. Dah, peti mati. Us, saya itu mau kesini, mau ngambil HP ketinggalan di sini. Jangan, Pak Wono. Jangan apa sih? Tadi saya, denger suara-suara gitu, Goroh lah, goroh. Ngerti goroh? Nah, goroh atuh lah. Lombok, bohong. Oh, bohong meureun. Tuh, aduh. SEO. Beneran tadi. Enggak ada. Ayo. Jangan. Nggak ada di sini. Ada tadi di sini. Kalau nggak percaya nih. Nih. Nah, ntar. Yang satunya nih. Saya takut nih. Tak miss call dulu. Alah, enggak ada apa-apa. Jangan, Mas. Jangan apa sih sayur? Jangan. Sayur. Jangan tempat saya tuh sayur. Kesuwen. Diseret-seret. Jangan. Kayak deh HP ini nyong kayak orang percaya. Nih, enggak percaya nih, dengerin. Nih, tampil nih. Nih. Nih, HP saya nih yang bunyi nih. Bos Wono. Udah habis sembarangan. Wong geblek. Wong edan. Oh, saya kan jadi sieun, euy. Takut. Eta lah. Aduh. Suara apa ya? Suara apaan? Dengar nggak? Paling itu suara HP lagi. Pak Yono. Iya, Nakutin baik. lu jadi logatnya kayak gitu sih. Jadi turut bingung. Halah, siapa? Lah kok HP-ne nyong modar kayak gue. Ya. Sik. Posisi. Ngap. Sik. Tas dulu. Naon sih? Itu suara naon di wae tuh? Lari. Eta budak lalumpatan gitu naon sih? Geus garelo sugan. Subuh-subuh kieu. Lah si anjing, suku anjing. Halah, Wan. Lampuna tinggalun.